gikuru ntabwo gahumanya. Kiba gahumanya kiba twaranapfuye. Aya mazi yo mu kiyaga cya Burera bayakoresha ibikenewe byose mu buzima bwa buri munsi, harimo kuyafuriramo, kuyogeramo n'ibindi. Barangiza akaba ari nayo bavoma bakajya kuyanywa, ngo kuko amavomo begerejwe aha mu kagari ka Rurembo mu murenge wa Rugarama w'akarere ka Burera aba arimo imiti ya kizungu. Aya siro nyine umuntu aba anywa, ni nkuko nyine nawe wavuga uti ntango unywa ikintu kirimo impizi cya kizungu. Amazi rero, aya mazi meza ayo mu ngezi ntayaba yanduye, ubundi ntangirika. Bameseramo bameseramo ariko imyanda zihita zigenda. Nabonyemo n'imbata. Imbata n'ibyugu byose biba birimo, ariko ntabwo gangiriza. Amazi ntigahumanye. Iyi ntabwo gahumanye, icyo gikuru ntabwo gahumanye. Kiba twarapfuye bati ndi kubwira kiba twarapfuye. Ubu maze imyaka ingaho yanywa? Kuva mu buto bwanjye nkiyanywa. Harimo nk'ubu nk'abantu barahomeramo ugasanga bapfiriyemo, ugasanga barababuze, ugasanga nyine birangiye gutyo. Ugasanga nyine nabwo bikaba ari nk'umwanda mu mazi. Ni nko gufata nyine ukanywa nk'umuntu, none se saba yarapfiriyemo nyine akaburiramo. Nabonyemo n'ibishuhe, imbata, byose bikunda kuba birimo. Ariko ntatuganwa nubwo twakuze tunywa, ariko rero nubwo bageze mu garanduzaga abenshi baba barapfuye barashize. Amazi kuri robine ni urubogobogo rwose, ariko hakurya gato mu kiyaga cya Burera aho imbata z'agasozi n'izindi nyamaswa ziba zagiye kogera, akaba ariho bajya gushaka amazi yo gukoresha. Byabaye nk'umuco kuva ku bakuru kugeza no kuba bakomokaho, ngo kuko n'aba bana iyo bayanyoye bataka kabatera umutwe. Umugezi gandera umutwe kuruta ingezi se? none siko twamenyereye ayingezi hafi y'ingezi. Ntabwo umugezi ganyiterera umutwe da, kandi niko twamenyereye. Gusa hari n'abanenga uyu muco wo gukomera kuri gakondo bagasa n'abateye umugongo iterambere. Umuyobozi w'akarere ka Burera wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mwanangu Theophile arashishikariza abo baturage batuye hafi y'ikiyaga cya Burera gukoresha ibikorwa remezo baba begerejwe, ngo kuko aha mu kiyaga bahakura indwara ziterwa n'umwanda. Akenshi iyo abantu badakoresheje amazi meza bishobora kubaviramo intandaro yo kuba bakwandura indwara ziterwa n'amazi mabi. Nyine urabizi amazi mabi barimo mikorobe bishobora kwangiza ubuzima bwabo. Rero inama tubagira ni gukoresha ibikorwa remezo biba byabashyikirijwe no kwifata neza kugira ngo bizarambe. Aha mu kibaya cy'akagari ka Rurembo aho baturanye n'ikiyaga cya Burera birasa naho ubusabe bwabo butandukanye n'ahandi tugera, bakadutuma ko basaba ko bakegerezwa ibikorwa remezo by'amazi meza, kuko aha ayo babahaye hari abatemera kuyakoresha ahubwo bagashoka mu kiyaga cya Burera akaba ariyo mazi yaho bakoresha, ngo kuko ayo ku mavomo meza begerejwe aba arimo imiti ya kizungu, abandi bagataka ko abatera indwara zirimo umutwe. Ibishimangira imyumvirire isa n'iyasigaye inyuma mu Rwanda rwa none. Ku rundi ruhande hakaba hari n'abadashyigikiye iyo myumvire. Ndaje kuyanywa nk'uko bisanzwe. Kandi mufite n'umugezi? Tuba dufite imigezi tukanywa. Emmanuel Bizimana, Isango Star, Rugarama mu karere ka Burera.